Lep. Apa ini? Karena apa? Anton ding je dah kejar kemarin. Apa sak ngop agak ring gile. Ini bilang kita ketemu pedang pun. Lawanan rapu Karena apa? Apa sak wira agak dengan kode tonggel. Kemarin pantat tak pengenom aja deh. Mana tak ngenom betong hari itu. Dia masak wira maabit tak ada. Aku tinggi tunging tak nyaman di dekat tangkir. Weh ya weh. Apa bun? Ada nak. Apa kaki mak aja lempah kalau kun arek teng-teng melolo. Ya bun, antisipasi. Kok bedereng lah nyala, kan cuman kau lepas. Mari deh. Orang yang tak usah nyikap dong. Sepenting bagus bentekan. Kok maga untuk nggak besteng kan kaki. Sekuli no pula orang. Sekuli metengah orang. Kinga iya. Takir benih olat. Tak kira atan nolotan. Kakir bekal mati jong. Bagus kata tangkana. Kau tak kencing mati kakek benda mati. Apa kali bun arwah? Mau pas ngalah tangga. Selagi kiri season TV apa? Palang kok mati sini kok hasilnya TV kok. Paling kok menotoro kelebun kok tak jag. Patang kerwa tak takut. Cereng kok andi dua. Kadon kok tak nyekep pondok. Gening begembo dari. Sak wiro pakun segede. Pakun semejagung. Engkau paling suhu yang pada tandi are. Kutak yang bolan setangga anu. Konon biko lah yalir peroon ke sampai. Tak iya seru. Engkau beri tabrak. Pas engkau ki pedang. Benih karo engkau ini. Tak iya seru. Arupan ketemuan ban orang. Yang tak becil ting mati titi jerengkong dah. Lala tak boleh. Mai ke boleh aku bos jibu bahaya. Iya maju, iya. Anu sakwi tak neng dokter dah yang mana? Lur ku. Kok dingeding betes ni maga nanam tak aman. Ada apa dong? Ya sakwiro lah korong liar bu. Derma hari bu. Dem makalai bu jauh. Le ku tak ajarin aku. Sakwiri mendingin tak bela ibi kelai bu. Marin le jadi ya. King sakwiri cering kelai mis. Tak lagi dengar kisi kali. Kakek Jong, Eddie, tak tahu Jong. Beda apa Jong? Marun-marun lah Jong. Anu gu, sak wira pakun tak beres gu. Padahal lebih kelebun mare buru. Empak kun tak toro. Iya gu. Agak usah ajar gu. Ina bola tak aku banjiku.
Pas aja dia maju bareng-bareng. Iya go. Nyaman jadi mayu pas makan bareng. Itu tang sepeda hari sahabat ini. Kemarin mun berusaha lang pembelok cairan. Dia siapa di sepeda jalan? Siapa nih sepeda dia? Kang Dek, apa? Ale, monte ale tabrak. Buktiin tabrak. Kontromin darah leng-peleng na jere. Ketemu mon situ jong. Coba. Sore, petenggu. Stop. Tetap. Pada mak asa uir bikat ke. Paten na bun. Ada lo mulai batas bun. Terakhir. Lah tak boleh dah ibu. Tak boleh mengkeroyok ah. Jadi bersama maju. Dek makat deui. Sing laki sik buri-buri kocak ore. Kok gede todis. Kaki mak ngelemis wi. Sing ri baring kok namanya pesan senga. Kok bagus kata kamu. Ya, sering kok mentang menjadi dia orang teknik. Terus mun kaki dia iya ya. Pikiran kaki hormat. Pikiran kaki kan reken. Iya. Beni dak iya cara na cong. Manus cerita usaha teroi hormat tadi orang. Manus cerita teroi kata kau nabi orang. Munting kan kaki jadi salpa dan tepat. Ketangken kaki terus tibi cong. Kaki pak kuniar ke ibi ketangken. Tengak iya. Tade cerita ring namun reberi tembu padi. Artinya tade orang namun kecoba ini bisa tembu kebagusan. Alhamdulillah bun, setiap sakwi leberes. Mentir terus setiring bagus bermanfaat ke orang lain bun. Iya bun, alhamdulillah bun. Bingkok lah kau kita lain masjid bun. Mangkana orang dijajak kecak. Karena kok menkakir pada teh temu. Mun kodung oleh hidayah wasak wiro asal serok ngirokan. Setikan dengan masjid. Ayah orang yang kena ibu irasanya pas ombar. Waalaikumsalam warahmatullah. Durah, dek maka kejagi kulaku. Malah surbanan. Kita ada pun. Tengah Jumat dari kan. Kalau bedem pejagi kol sangari wi. Ya bun, engkau kiasa kok apa? Alhamdulillah wi. Mantir terus sekak ketiring bagus. Iya bun, amin. Langkong bun. Oh iya bun. Sitering kok repot bun. Engkau tiba saben tete orang tak gena, lo gue rasanin dia orang. Lepas setia. Engkau lah insap nga Arya, iba ko nirasanin dia. Engkau pas dia masih bener tayo bun. Engkau malete rasanin mo dolo dia. Odi lagar de iwi. Engkau benkakir tak kali lepas dari penilaian orang lain. Bagus polan si bagus. Coba polan si coba. Tina kita usah ngidingaki jadana orang.
Sepenting kaki ji tak salah ke Allah. Engkau ingat kata bunda ke Muslewi. Imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan. Fa inna li kulli syai'in muhibban wa mubghidan. Aca lenda kaki aca lenda Allah. Ben tak usah peduli ke orang lain. Karena setiap situng-situng riawi pasti beda orang yang senang dan pasti beda orang yang sebenci.